Miss Tourism, Miss Tooro na team yone yuzire nayo nibasaba gapteza majo maisoga mbabone garukira abaseja wangu in the next minute please. Basaba kemyanya yetu habwa item weru kuongeraho. Nibasaba tugaruke myanya yetu kandi nibasaba kutekana habwa item weru kwija kuongeraho. Tuluba wenzaire Akutamba abo nuba abana batorokati muri region yona kurungi basaba muteza amajo aho mabone garukira abaseja. Miss Tourism ando muraba tuluba wenzaire tuluba wamara mwija kurubata cyenyume nyuma mpora mpora kali tuluba wamara nyikiriza nsabe omurundi ogundi wetu muhikirwa Right Honorable Stephen Kinja Moti nguniwe jotwale the next item hakuba obo busobozi nyewe timbwina tuluba wenzaire gorobyo mwebingwa omuhikirwa obwaliyo naija gorobyo muri twina representatives from the international community of Banyachigezi nabo tuli nabo hano. Sound check. Agutamba nitwara omugisa guno go muhendo mwingi hamuno kwebundazo kwingi mabone gawe ambe obazeho n'abantu bawe n'abatungwa bawe. Agutamba ninkusaba hangirizo mwebingwa tuluba wenzaire tuluba Iguru lyera muculeri abanyamirwa ninsaba tutekane abanyamirwa hambere muri ntubasaba mutekane tuluba wenzaire Mjwera kiki Omukama ministers kuruga mu government ya gati abakorasi mu kurato rukuru rwihanga Uganda Mjwera Musuga umikirwa Omukama na magatwa abembezi bedini Rwigi urukurato rukuru Omukama na bakorasi abagenyi mu tinsa byanyu imyena ya Tooro nywena borobyenzaire imbatangira hampango yo murundi gwa 2008 kuruga ninjumura engoma ya bisinkuru nyowe tuluba wagutamba tuluba wenzaire uhangiriza gutamba ninsima ruhanga awe myaka eno kandi alinda Omukama bwe wenzaire ninsima abantu bona abaheere obusagiki muntekaniza iyo mwaka guno mu mlingo ogwembaganiza ninsima abanywani beitu inywena hamu nebitongole ebikwatanize n'Omukama mu kutekaniza empanga eno tuluba wamara nkatandika entekaniza iyo Omukama emyaka 25 25-year development plan entekaniza eno nayoleka kurunga engiga enkuru etusemerire kutaho amani kurora twayombeka Omukama n'abantu beitu tuluba wenzaire engiga ezo ziri 8 niho tukuta amani kurora obumezi w'abantu beitu bahinduka ezo mu engiga nstandikizize echo kubanza ebyensingato ningonza kurora nitwegesa esingato emirimo eyengaro tuluba wenzaire Omukama bukatandika youth center nuko ensingato zeitu zije zege emirimo yengaro nindagira omikirwa na magatwa kutama amani mu ntekaniza eno tuluba wagutamba
Ekyakabiri, mu byokulima n'obuliisa ningonza twegesa abantu baitu ebyobulimi n'obuliisa ebyobukugu. Nkatandika King Oyo Model Farm Bugaki, tutaireho entegeka kutandikaho farm nka zinu mu bucweka ebindi by'Omukama nukozegese abantu baitu. Tuli bawamara gorobya Kabamba, gorobya Omwebingwa, gorobya Iguru lyera. Ekyakasatu ebyamataka nimanyisa emyenda ya Tooro inywena ngu tukwatanize hamo na gavumenti kugara ebyapa by'amataka g'Omukama. Ninterera abantu abali hamataka g'Omukama kukwataniza na Kingdom Land Board ya Kingdom nuko mutunge ebihandiko rundi ebyapa by'amataka ganyu. Tuli bawenzaire gorobya Omwebingwa, gorobya Wamara. Busawa muntu wena akwikirizibwa kubinga abantu hamataka ag'Omukama. Tuli bawa Kabamba, tuli bawa Omwebingwa, tuli bawa Iguru lyera, tuli bawenzaire. Ekyakana ebyoburambuzi nekigendererwa ekyokwongera amaani mu byoburambuzi nkatandikaho ekyoto hampangu. Gunu mugisa ngokwoleka oburungi bwensi yaitu ya Tooro nuko tusikirize abarambuzi kuruga munsi yona kwija munuka. Ninsaba abanywani baitu kwataniza n'Omukama nuko entekaniza enu tugyongeremu amaani. Tuli bawenzaire. Ekyakataano ebyemizano mu Bukama ningonza kusiima emyenda ya Tooro okujjumbira emizano eyatangizibwe Obukama bwa Tooro mu masaza ganyu. Nintaburucha isaza lya Mwenge South abokusinga omupiira hamu na isaza ya Chaka abokusinga amagali. Ninsima MTN Uganda abokukwataniza n'Obukama muzano. Ninterera ebitongole ebindi kwija tukwataniza tuongere mamani muzano y'Obukama. Mukaga ensonga y'oburwaire bwa slim rundi HIV/AIDS. Abakasumi kaingi ntani nkwataniza n'ebitongole bingi na muno Uganda AIDS Commission hamu na Ministry of Health kurwanisa oburwaire bwa kagingo slim. Tuongera mamani kandi ninterera abembezi inywena abazaire abembezi b'amadini kuongera mamani kutera omuranga gokwerinda hamu nokwekebesa nuko oborasangwa n'oburwaire otekwe hamibazi. Tuli bawa Kabamba nindagira ompikirwa hamu na magatwa kwebembeza 25-year development plan ey'Obukama obuhereza bwanyu. Nimbagondeza kujaguza empango n'obusinge. Ruhanga balinde. Duma Kabamba odumire nzaire. Tuli bawa Wamara, tuli bawa Omwebingwa, tuli bawa Iguru lyera, tuli bawa Kabamba. Gorobya nzaire, gorobya Omwebingwa, gorobya Wamara, gorobya Kabamba, gorobya Omwebingwa. Alikwemera ya mchobuleka. Gorobya nzaire. Tuli bawa Wamara, tuli bawa Iguru lyera, tuli bawa Omukama fuzi, tuli bawa nzaire. Twagenda ascension yendi. Tuli bawa Wamara. DJ, can I have the level of this microphone, please? Thank you so much. Twagenda ha item wende ya bwangu kandi indukwija kusaba those that read step forward very fast so that we can go for another cultural item. Nisaba the religious leaders please to join the king for a photo. Abebembezi bedini inywena regardless of your position and faith. Nisaba PPS to help me on that, to do it very fast. Nisaba the religious please to join. PPS will assist me on that. Prince Jonathan, you will help me on that. The religious. Leka.
as the USA delegation is preparing. Your Excellency, abanyamirwa nayo mugaruke inyuma tekanize wamurwa guri kuongeraho hano mutereho muhanda. This is going to be a very brief session. The team from USA, you are coming next, and we want to handle this very fast. Mubyemo mwebingwa, mubyemo wamara, hamusange nzaire. Hamusanga gwezere. Next is the team from USA. Please, you are coming next. Let's do it in the next 10 minutes. And the delegation from USA, please join very fast. As the delegation from Buganda gets ready. Next is the delegation from the USA, and after that, followed by Buganda Kingdom, delegation from Buganda Kingdom. Let's do it very fast, ladies and gentlemen, in the interest of time. Musenyera Dieri obere no saba nanye kunu sabire ekichu mukama yatuteraho obulyo. La ilaha illa Muhammad Rasulullah kogambe kichu kogambe kichu mukama aterire hembabazi kiro kino hampango yo murundi gwa 28. Next after the USA delegation is the delegation from Buganda Kingdom. These are souvenir pictures that we shall always remember. Obu chagana mweso nokuterwe bisani. Nyenda kubarangira tuna akatabu akatirwe Moses Kagobya arali akakubazaho Tooro yaitu. I came with a copy. Byone byafaye tukubazaho hano. Biro hano na Moses Kagobya arali wemera abantu bakorole. The delegation from Buganda Kingdom. The delegation from Buganda Kingdom. The delegation from Buganda Kingdom, please.